Ibwega twambire gutegera mantu jegie ntura ichietu na tukwambira narekere county ya Meru bwana Mandera narankuona umanderepu wa county ya Meru ejekene chakarambu keiremia na kuga kwena bata yantu bamugongo jwa Meru gwita na mbere kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza narakuga gukurukira thirikari ya Kenya Kwanza Meru bakethro bagetetheka bubu nene sana keiremia bwana Mandera muno netete na mbere gutariria mirandi ya witi na mbere ira ithiritwe ikiretwo ni thirikari ya Kenya Kwanza kiri county ya Meru na raraithanire mfano nyajwege cibitari iria ya Meru level 5 hospital nararugire gukurukira Ruto kana gukurukira mutongere wa Ndeguru William Samoei Ruto begwatanira na thirikari iria county ya Meru ire tongere twingavana mutumantu ethinkia ibethirito bagita na mbere gwaka cibitari iria ya Meru level 5 hospital ni kenda kumiethithia level 6 hospital na cibitari iria ikethirwo ikikirwa state of the art equipment iri kethirwo igitumika kwethirwo igitungatira antu kuma kire county ya Meru ona kinya ome ya county yetu muno na atarari na raithirwo nyagitariria mantu jegeta siwa lenjera yakawa na ari antere chiamawa na raithirwo agitariria mantu jege mirandi ya roji na raithirwo agitariria mantu jege barabara kathomba ira ciethiritwe ikiretwa ni thirikari ya Kenya Kwanza holi antu ba Meru ibo bwega kinya bakethirwo bagita na mbere kugwata mutongeria wa Ndeguru William Samoei Ruto kinya rira kethirwo agicwa gipindi kia biiri beta na mbere kumwigeka ni untu nethiritwe akiguna mumiru muno wewe ngwa eta mujumbe wa goroka county ya Meru atugite kwa kibatethia ata tiko mwaka kwere tuonete akariba county ya Meru muno ikundi bakiria ko tafadhali Madam Elizabeth Kairemia tukwendete muno na ikatukwere antu ba county ya Meru guntu kumwe tikunde actually guntu kumwe batikenete nuntu bwa ukogu boro kurutha guntu kura kungi tambia njara mama njara akune kinyere barabange kenda otigera okubagana ne bare bonde no tuonete na regembe ntuitha gituma story aga ogobora antu bakorera no batero bona otethio kumakere obishira kinya twegitwe antu bakitheta nuntu bwa antu barawe bethe to bare obishiria mujumbe oyo tukitondo beteta bwana Mandera kintu kondigire mujumbe wa kiuga mbechira chiangavu banenkairo bwana Mandera itiombo ngana otethia antu bonde kiri county ya Meru ende uga wena gochia tadira tubecha turena tutukai gutigira na gutethia na gukiria ikundi kathomba bia na county ya Meru ende tukamwira na chia tatire bwana Mandera nuntu otowa uga giantu bethirito bakireta mateta giantu beto bakireta mateta giantu beto bakiuga bateto bakigunika kumania na ofisi ya mubunge wa Ekuru bwana Mandera wendo na wirigiro bwetu Kairemia kuigwa na gateria kikundi bira bithirito bikiuga beteto begikinyirwa imirandi yawe ya witi na mbere indi bwana Mandera kulingana na anio to Kairemia raugire bubwega nderia mtu aguteria kinyago kamuigika bwana Mandera very good serikali ya Kenya Kwanza keje utegera bwana Mandera nithirito egitethia county ya Meru muno kinya ndio ngambingi tuonete bari ongeta county ya Meru sebrai tuonete munini wa rais Professor Kithure Kindiki ongeta guntu kora maita nkotho tuonete ngiara William Ruto ari ongeta guntu kora kinya tongoria kuma county ya Meru egorikana mubunge Kirima ndie kana antu bararomberete kanya karomberete antu kanya ibathire state house baromberete kanya mapasta ibe mapasta ba kanjere ya ingwete ki independent na baromberete kanya beta kulionga state house na kwena kinya nguti gotambete bando atireri bampongi mwanya rono abatwe kwa bakethi state house bado so okaritheria county ya Meru ni moya county era gwethere rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki bagekira muno na rankinya rundu ni kwa rais kwa DP Professor Kithure Kindiki tuonete anto bampongi bando mwanya bathiete na rundu ni kuma county ya Meru tuonete baithe anto ba Meru bakirionga nyakire garo ya rais bwana Mandri gwetikia ndego kinguto chotamba gwetikia bergerinya kuthoberi ongano tuonete kinya thirikari ikinenkira antu banara county ya Meru ngugi ruaru ngugirira nenkaniru ke mtwara nenkiro ngugi ya baze ndo kumana ntere cha Igembe South bwana Mandera ngona twina waziri twina PS ko twina reasons chonde bwana Mandera cha kwetho tugita na mbere kuika thirikari ya Kenya Kwanza berangi ya Eric Kimuga twina nyeri Kimuga waziri ma PS bari kwa kina Kremso so far so good kirema antu megie ungeonda igiro of forestry bano no kumantera iria bando twina deputy rais tunaenda vizuri sana.